İmam Ahmad bin Hanbal aytat: "El-havaricu kilabun nari sahhal hadisu fihi min aşarati avcuhin." Havaricler, mına oşol İslam dünyasının bardığına karşı çıkkanlar jönündө 10 jol menen gelet hadis sahih deyt dagı. Bul oşol tozoktun itteri. Tozoktun özündө dagı eң tömөнкү darajadагы adamlar bular havaricler. Oşol Peygamberimizin ubagынан başlap azırkı күнгө чейин İslam өлкөсүнө, İslam жетекчилерине, жалпы мусулмандарга каршы чыгып, Куранды каалагандай түшүнгөндөр. Булар эмне? Килабуннар, тозоктун иттери деген хадисти сахих хадис деп айтып берет. İbn Hacer Asqalani bir hadisти карап таң калыптыр. Бул кандайча хадис деп. Анткени хадисте سيخرج قوم في آخر الزمان أخداس الأسنان سفهاء الأحلام يقولون في من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم خناجرهم деген hadis geldi. Bu hadisin manisi zaman akırda, kıyamet yakın kalgan uçurda bir kavim çıgat. Alardın jaşı jaş de, jaş jigitler, öspürüm jigitler, jaş adamlar deyit. Sufahaul ahlam, akılları kıska deyit. Aytышат эң жакшы сөздөрдү. Din, İslam, Müslüman, Kuday, Peygamber deyit. La yujavizu imanuhum hanajirahum. Bирок алардын ыйманы тамагынан нары өтпөй, жүрөккө жетпейт. Ыйманы ооз менен. Мунафиктин сыфатындай ыймандары булардыкы ооз менен дейт. Мына ушул хадисте хавариждердин чыгуусу кыямат жакын калганда, пайгамбардын доорунан эмес, кыямат жакын калганда, бүгүнкү күндөрдө болот деп айтып атса, башка бир хадисте Ennehum haraju fi hilafetil Ali. Hazreti Ali'nin hilafatında çıkan hadisler gelet da. Aşonda Hazreti Ali'nin uağında çıkanlar havariciler bolağı je kıyamet kayın jakın kalganda çıkanlar havariciler bolağı dese İmam Badruddin Ayni aytat. Bular har zamandan bir zaman çıkıp durat deydi. Hazreti Ali'nin uağında çıkan, Alemet Peygamberin doğrunda çıkan, anan eң ele күчтүүсү, eң ele kıyındarı, eң ele ziyanı көбүрөөк жеткиргендер мына ушул кыямат жакын калганда биздин бүгүнкү күндөгү чыгып аткандар жөнүндө айтат. Адамдарга таң каласың, Сирияга келгиле, Иракка келгиле, келбесеңер болбойт деп айтса, биздин туугандар ош жаллап аттан Баткенден, Ысыкөлдөн анча-мынча кетип аткандар бар. Ошол жака кетип, азыр 600дө ошокта биздин мекендештерибиз жүрүшөт. Ошолор илим албагандыктан ислам үчүн, дин үчүн, Куран үчүн деп айтып аткан сөздөргө ишенип, ошол жака кетет. Андан дагы жакшы сөз айтып атса мечитте, өзүнүн ким экенин көрсөтүп айтып атса ишенгиси келбейт, бирок интернетте ошого кетип аткандар бар. Şu Bişkek'tin tegerегенен şu kızlarımız da ketkenler var özleri. Ketip al, oşaqtan avtomat bilen süretini düşürüp, joluk bilen süretke düşüp, men hakikatga jetip aldım dep. Ana men süleştim şulardın biri menen. Emne üçün sizdin kızınız ketip kaldı. Menin kızım ketip kaldı, apke berde bana gelet. Desem aytat, kızımız mektepte jakşı okugan. Ana mektepti bütkönde medresege okuyum degenden din talabı var ele. Biz okubayla koyotur, hazır tıyınımız yok da okutmay koyduk elek deyip, anan internetten okup жүрүп, Oşağa ketip kalgan bilbey kaldık, bir gün ele jogolup kaldı. 2 günden kat geldi, men Türkiye'de жүрөм, men hazır Siriyaga kettim dep avtomat bilen sürötün jönöt adasıyla olturat. Mamleketinde kolun işteki kelbeten alıp kelgenge başka jok. Ne üçün? Demek tuğra bilim, tuğra ilim berүү mına uşular nasıl tosa turgan emne masele bolup eseptilet urmatты bir tuğandar.